खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिर सिंह तरामना ऑक्सरे हौजी फावगे मरोइबा पावदा तौसेम सब डिवीजन की मनुंग चनबा फोकलोंग विलेज दा लाइकुप थोकपगी लेना संदोरकपदगी अंगांग अनि सिरे हाइरे निफु हेनमना लेना आसना नाबदगी लाइकन्नरी अमदे हौजिक मणिपुर दा लरिबा पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर असिना यामद्रबदा मणिपुर दा चही 15 रोम मेगी अवाटपा लेररोय हाइरे हौजी पाउसिंग सदोन पिजरे तौसेम सब डिवीजन की मनुंग चनबा फोकलोंग विलेज दा लाइकुप थोकपगी लेना संदोरकपदगी अंगांग अनि सिरे हाइरे निफु हेनमना लेना आसना नाबदगी लाइकन्नरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लौकटपा याबा थबक लौकटले तमेंगलोंग चीफ मेडिकल ऑफिसर लुचिंगबा टीम अमना मफम अदुदा संगसिनदुना सेक्शन थरंग लौकटपगा लोइना अंगांग सिंबु लेना आसी संदोरक्तनबा मिजल्स की हिदाक कापथोकबा हौख्रे हाइरे अमरोमदा हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना फोंदरकपदा हौजिक फावदा हेल्थ सर्विसेस की मखादा लेबा IDSP की मियोय 12 साबा टीम अमा तांग 12 दा मफम अदुदा संगसिनदुना लेना आसी संदोरक्तनबा होनरगनी हाइरे टीम असी एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर KH शशिकुमार मंगांगना लुचिंगनी लाइकुप थोकपा हौख्रबा अंगांग सिंगदा मदुबु थिंगनबा हिदाक लेतबना नाद्रिबा अंगांग सिंबु जक्सन थौरांग लखटपा ओइना हिदाक कापगी थबकसु चथरे हौजिक फावबगी ओइना लेना आसिना अंगांग अनि लेखिद्रे हाइरे मखाताना खुदोंथिबा थोरक्तनबा लखटपा याबा जक्सन थौरांग सिंग लखटली हाइना खंगलगले हौजिक मणिपुर दा लरिबा पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर असिना यामद्रबदा मणिपुर दा चही 15 रोम मेगी अवाटपा लेररोय हाइना MSPCL के मकोक थोंगबा ऑफिशियल अमदगी फंगबा पाव अमना हाइरे पावसना मखा तारददा मणिपुर सरकार नकन होनबदगी पावर ग्रिड ना सिलचरदगी इम्फाल फावबा 400 kV की लाइन अमा मपुंग फाना तिंगबा लोइदुना थबक हौबदगी मणिपुर दा मेगी फिबम हानादगी यामना फगले हाइरे अमरोमदा इम्फाल दगी कोहिमा दगी न्यू मारियानी फाउदुना अनौबा 400 kV डबल सर्किट लाइन तिंगबगी थबक कोहिमा मारियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ना एक्सटेंशन वाकी थबक यामना कन्न चथदना इंग्लिसंगनी कुनगी जुन था फावगी मनुंगदा लोइसिनबा पांदम थमले हारिबा 400 kV लाइन असी मारियानी योरबा मतुंगदा हान तिंगदुना लेरबा मारियानी दगी नॉर्थ ईस्टर्न की 400 kV की पुलिंग पॉइंट अमा ओरिबा तेजपुर की मिसादा समजिनगनी पुलिंग पॉइंट असी ईस्टर्न ग्रिड अमदी नॉर्दर्न ग्रिड पुनमकी समजिनफम मफम अमा ओइबना सही सुपा मै फंगबा मफमनि हाइरे हाइरिबा पुलिंग पॉइंट मफम असिदगी बंगाईगांव असम की अजारा मेघालय फावरगा सिलचरदा अमुक समजिलकनी हाइरे 400 kV की रिंगमैन सर्किट अमा मसिना सेमदुना मणिपुरदा मैगी अवाटपा लहलोय हाइरे करिगुंबा इम्फाल सिलचर की 400 kV लाइन असिना याकिदब यावरबसु मिसागी पुलिंग पॉइंट का समदरिबा अतोपा 400 kV लाइन असिना मणिपुरदा लेप्तना मै पुसलकपगी थबक तौगनी हाइरे एक्सटेंशन की थबक असिना मणिपुरदा पावर सप्लाई की थबकता हेन खुमांग यांगसनदुना मियामदा मै पिगनी हौजिक मणिपुरदा 33 kV के सबस्टेशन मरफू हुमदय मथौ तौदुना मियामदा मै पिबगी थबक चथरे अतोप सबस्टेशन कुनिथोय सु सेंगो सागतपगी थबक यामना कन्न चथरे अमरमदा KV 132 की सबस्टेशन 15 अमसु मियामदा मै पिबगी थबक चथरे अतोप मरी अमा सेंगो सागतपगी थबक लोइसिननबा होनरे सबस्टेशन लैरिबा सिंगदा किलोमीटर लिसिंगनी हेना सांगबा ऑप्टिकल फाइबर केबल सबना हंदुना अमगा कम्युनिकेशन नेटवर्क सेमगनबसु अयाबा पिरकले MSPCL कंपनी असिना ऑटोमेटिक स्विच कैपेसिटर बैंक पानबे याबा KV 33 की सबस्टेशन निफुनिथोय सेमगनबा मनुंग हंजिन लेबा मफम सिंग खंगदोकले थबक सिंग असि मपुंग फाना पैकटपा ngमनबा मिनिस्ट्री ऑफ पावर दा रिपोर्ट पिखरे हाइरे इंग्लिसनी 18 की दिसंबर था फावगी मनुंगदा मणिपुर की मफम पुमनमक्ता पुंग 12 मै फंगननबा कंपनी असिना पांदम थमले मणिपुर सरकार अनोबा टेक्नोलॉजी सिजनदुना स्टेट असिदा हाइड्रो पावर की लैरिबा पोटेंशियल सिंग यंगसिननबा अमदी मेगावाट 15 फाव पुथोकपा ngamba हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 19 पेकटनबा मसक खंगदोकपा लोइरे स्टेट मनुंगी लैरिबा ट्रांसमिशन कैपेसिटी असि मेगावाट लिसिंग अमदा हेंगटले हौजिक प्लान तौदुना पैखलिबा थबक थौरम सिंग असि मपुंग फाना माइ पाकलबदी मणिपुरदा ट्रांसमिशन की फिबम असि यामना फहनबा ngमलगनी कंपनी असना पैखलिबा थबक थौरम सिंग असि निंगथीना माइ पाक्तुना मियामदा मै पिबा ngमनबा होनबदा लमदम असिदा मै सिजिनरिबा मियामगिसु असोबा दायित्व लै
Company na paikaliba thabak thorom singda miyam na mateng pangbagolena matam sana bill thidoktuna sarkara thabliba pandamasi yohonnaba honnaminasi haina appeal tawrakli. Forest Development Agency, Central Forest Division amadi Joint Forest Management Committee loitang sandumna AICRP on Peak Department of Animal Sciences Kaugi Makada Scientific Oina Ok Loibagi Matangda Nomagi Oiba Training Program ama Loitang Sandum New Primary School the Pangtokre. Thoramada Kaugi Animal Sciences ke Head Dr. T.S. Dhanvir, Deputy Director Extension Dr. K. Rajbihari, Central Forest Division ki ACF Jonja amadi Chief Conservator of Forest Mahendra Pratap Singbana Saruyaki. Tharanga mai lenena John Jana Fongtok kibada Umang Boktok pada Tinganaba Manak na padalaiba khunja sing Hanana hingnabagi lambi biba tangai fade khanmadagi ok loibagi training asi hana paikhatpani haiki. Also protections. The people staying in this village, they are neighboring to our forest. So they're the one who will be protecting, and we need a joint collaboration with them in order to protect our forests. And therefore we need to build an income generation through this rearing of pig, so that the people will able to come together, and then they'll be able to support the department, and then bring development, bring protections, conservation of our forest, our wildlife that is neighboring to this Loitang village, JFMC. So therefore, we want to bring the people to the mainstream so that they will be able to support the department in bringing all this conservation method. And now we can see lots of changes after forming this JFMC in this Loitang village. And therefore, we want to bring forward, through the help of this Central Forest Division that is under Forest Department, we want to bring the people together so that it will cooperate with us and will able to conserve together, because the department alone cannot do. All India coordinates research project on Pikimakada Central Agricultural University ke Department of Animal Sciences Sindana Loitang Sandumda ngasi ok singda swine fever gi vaccine kapthokre. Department ke head Dr. Thiam Dhanvirna ok loibada thawai yawa longmi singna matau karamna sendong leina matam ga chunaba pambai sijinaduna ok loigani habadu takpaga loinena leina tina kya dagi ngakthoknaba hida kapage thoramasi paringnaina satharakpani haiki. Koigi ok singda yamna nagan balaina koigi swine fever have a vaccine se mase koi lady bo ok sing sida koi kapthok se bage dugumba program ne koi swine fever have se sugimatik maroi ba ok di laina ne mase once la agadi ok sing si hada masing se yamna ka si ba adan ok jari sing economy de yam je ba moi ba ana mase akoina prevent tong no be dong only method te koi kemo sinde koi vaccination to pusine na vaccine se koi yam wana fangi mase koi kolkata dagi pora aga akoi cold store condition de pora aga koi mamsi da koi kapthok sabani Zatkiba ahingnungai matung pung anirom taba adwaida sagolban pokramam direct leiba pokramam ibosowa koba sahi hophurom suraba mioi amagi yumga tainana khaba foklong gi saruk sing sakhangdaba singna mai tharamle thawdog adubu lekai miyam amadi club ki mioi singna kanna yaningdaba fongdokre ibosowna ma ki loina bi amadi machanpi ga punna yumaduda leibani hairi yumga tainana khariba foklong gi saruk sing sakhangdaba singna mai thaba horapada yumlon nabada leiba mioi amana khanglakpadagi makhatana mai jalakadabadagi kanmang hobani hairi walam da hin pung ani tam da adwaida kanana kari dawribano thari no kai nuai taba leibadagi no khangdana sambanda situm da mai thagalame sambandagi yum mai thagena tobani hana akoi yamna club ki site gi su lojai naw no pasu jina tengnaram tagadi yum yokhilaga mi sibiya bagi kutong jabasu 100% le haina akoi club ki site su lawi yung yam kung nataba mafam da masi marulang ki tabak to si yamna nuajade adungi mathakta matungda amuk takta thogan bidana ba akoi le minari ba si naw sindasu akoi na masi thoktana ba haina amad hajaningi
Khoiram ima kaithel gi saktam kalhobada ekhoi thodang haibasida nongmagi oiba khananenaba mifam ama Room Mahal Theatre Imphal da Social Affluent Organization Manipur amadi iramdam kanba apunba loop kanglaipak anina khosan maduna pangthokre thoramadada DDK Imphal gi Assistant News Editor CS Virendra LS College Nambol gi Associate Professor Ningomam Sirma Manipur University gi Assistant Professor Chinglen Maisnamna Resource Person oina sarudyaki DM College of Arts ki Associate Professor CS Shila Ramanina Moderator oiki Social Affluent Organization gi President Luang Laimana Malengi mapam atai dilaitaba nupi khaktana salaiba khoiraman ima kaithel asi ngasidi maring marang bagi phimam dalakle kaithel gi saktam asi kalhongnaba ekhoi punna honnaminabagi tangai fadaba matam oire haiki Sina the Tian Bangachep to Pujaganda, Machamusu Tak Nabuhanazabudo, Mamishum Sanzilapa. Nasima Atopa Pangulam, the Su, Sunata, maybe the parts in the Punjab, particularly Sudaba, Sibin the Kaitinse. That's here, however, the quite polemic Zohana, Bangang, or the Taja, but the quite polemic quite Habitian, the London Jiggy, Malam Punama Pukano, quite polemic Lagapam or the quite Lampan, however. The passing chair, Maggie, any Jati could not come to you, that you could not give from the I'm not going to have a consensus of the Tomisna School Mamapam da Hausuk Sariba Kaitel Sang, Atumatam the Savaluation View Haina, Ima Pantobi, Sana Kaitel Loaf, Temporary Market Set, Marisuba Ima Kaitelna, Sarakagi Ponging, Jinchilagli. Manipuda Matam Sang na Lengak Paidamba, Congress Lengang na Savaluation Draba, Imphal Tomisna School da Sariba, Marisuba Ima Kaitel Sang Asi, Hausi Paiba, BJP ki Sarkar Rachina, Atumatam the Savaluation Duna, Kaitel Pambising, Mapam Asida. Pam lage hari masiga mai lenana mamang sahigi April thadasu Manipur ki Chief Minister N Birenda ai bacherol piduna khangan khrabani hairi Porompat treatment plan na miyam de sing piriba tongan ba size ki pipe sing Porompat diary office ki keta semjin sajin mana maram oiduna Sanjan Thong officer colony Janims Soibam Lekai Old Chekon New Chekon Ayangpali line Kurai Lai Awangba Hata Minutong Amasung Kurai Sazo Laikai Journal Reservoir Singda Gashidagi Numit Mangani Ising Piba Ngamkiroi Haina PSAD Manipur gi Sub Division number 2 Maintenance number 2 gi AE na Thadorakpa Cherolamana Khangalagli Hauzi Paugi Maltan Atienba Pregamtang Lozari Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Quick zone gidi Tatis College di. Mamal suma pang kuding chamane yo sumang roy pista salabanina. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric run no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Hakchangi labor solat padagi producing attaba. Hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama numayaktaba singidaba. Amatta nairba upaidi jolip syrup amasu Jolip capsule with changing is Nevio. Kaidurino, Kanano, Kaino, Kaidubio, Mashipumna. Noy levity gari and Magatung Mungam. Kura like a Tony Kaliva, Namai Kaidro. Sembun Putoga living under Sembun Putok and label on the shoe in Palpelas the Salon. I do unbelong of the Impal Pelas to get loan in Impal Finance, no women of the Gary loan low to Java Pizzery, Adom Napam Gary Kurima, Lowy Bayani. Breaking Matunga Taram Namoksari, Makatapa Pauda.
Sahi asigi oina Manipur State Kala Academy ne sinba sumang lila fangnabada ahan bata khabalila tharoi aham bagi mahau puthokiba Peacemaker Artist Association ge nong puthokpalila Madam Kuri laliba March ki tang kunipan da fong nabagi dama yaifa thongni thoram ngasi thangwaiban mesnam le kai delaiba Pantoibi Community Hall da pangchokre thoram da Manipur University ge Chemistry Department ke Professor N Raj Mohan Manipur State Sumang Lila Council ge President M Purnima Silaima amadi Manipur University of Culture ge Assistant Professor Dr. Makhon Mani Mongsa bada maruba myoishi waina saruyaki aiba Ranjit Ningthauza na haikibada athingba marakta amadi lairabagi awaba maithiba pikiba Madam Kuri gi warina lamdam asigi mahai tambagi pathapta semdok pangamgadra khanduna ibani haiki Lo Dr. Tamuro aine nangi tha gine Sense migi pisuraga angang lairik takpiraga migi kolik wairam sengaga tha gi tharake adubu isena doctor oiraba matamda aibusu science amuktadi tamanbiu ko isena maseda hairakpa swaisda adum babok se adum khara machin mana oibagi emotional tasadu phangane khali miyamna comedian santosh se handaki lilasi dadi mana choriba angang chhatra Hapian setpa khongrau ka si hekta nandhaba adugumba kochen chenba nungsit aungbi ga paira sanaba satra ma sariye magi makok mapung phajadaba yamna kawgonba pharaga su yamna kawgonba kari dei kawri no nongmai makhon je tabadagi my brain je manghiba adoi targadi lan leiba ki angang gi atmosphere je man ulli phagi tawna Professor N Raj Mohana Maharoi singna science tamlibani haiduna scientist singi potok tamok nainabana mapong faroi scientist sing adugi punsi khangba mathok tai haiki ai sebesi yamna khone science haru yam kin ngai kaisu leite hona bakan ma khang bakan ba le oiragadi masi normally afawa scientist am or ko yai haibesi gi message maroi nupi singi world Labour situation sida nupi singi thongna se Madam Kuri si utki habisi ponong chening badagi like se aina puthok chamani aduga yamna aina thag nungai jeri besi akoi brother Ranjit Nithauja yamna thaw yauna masi lela gi form na puthok biduna ngasi Manipur gi society sida science habisi su sigi through da su as an educational tool na sumang ran upanga me habisi gi ahan ba khongda ba adugi ngasi thongni jabani akoi tongjer Cookie Students Organization KSO Infal amadi Department of Transfusion Medicine RIMS na kusan maduna Jalaland laiba Christian Hospital da blood donation camp ama pangchokre Anglo Cookie Warda lekhidraba singui kai kumnaba utpo ina pangthokpani haina KSO gi Joint Secretary Robert Baitena phongtorakni Midi People's Agada Hospital da yamna serious oiba natraga yamna kutum chada ba Sigunda blood darkar oiba singse ekhona asipang thopasida ekhona mating pangmangami at least ni chama gumba se youth singsina laga asida ngasi gi program sida asum donate to gini hana ekhoi asa tawjari ekhoi Anglo Cookie was 1917 to 1990 in combination with that ekhona simna sigi program se adu ngasi makso sagi program sida naha kaya ama ekhoi gi wakhan chawrba natraga ekhoi gi seka thopa ngamba naha kaya mana laga blood hujik su adum chathri Thasigi tang taretagi IG Assam Rifles Sort ki makada 9 sector Assam Rifles ki taruk suba Assam Rifles sinduna Operation Sadbhavna Tourna Praja Singa Assam Rifles ka gimarakta hena thaja nabagi mari sakatpa ngamle haina khongsat aduda saruk yarubu singbu okpagi thoramda wangang ki singna phongdok nakre Maitei nupi tara tarukna saruk yaduna New Delhi Agra amasung Mathura da National Integration amasung Religious tours that uraba matungda Imphal da thunglakiba sing IG Assam Rifles South na Siduna Govindaji Temple da pangtokiba thoramada 9 sector Assam Rifles ki DIG Brigadier Amil Kapthialiana lusingduna taram oki khongsara da saruyakibi uripok tagi yengkhom santibalana lamda masida Prajaga Assam Rifles ka gimarakta thazana dabagi moong adu manghanduna sokatpa unity sagatuna integrity purakpagi hawrapham oiba ngamle haiki mari leinadraga di kamaina moina puraga khoi chataino
moga khoga anak pamari nungsina pamari leibagi damakta akoina moi matung ilaga zatlini nungsina tadi kamai satkani tung poina sumaina sum zatlagadi asawna fanga aikoiga adoki matik nakna pamari reaction lerakani haibase ai isagi oina thajabani Jananeta Irabot Trust ki executive body ki mifam ngarang Jiri News Network ki conference hall da pangthok tona Jananeta Irabot ki mitam nariba complex ki akoibada kanagumba mioi natraga lup amatana makalamatagi banner poster thesin bidanaba amadi makalamatagi wahi sijanadana warep laukre kanagumba singna warep asigi mayokta thabak tarok labadi maduda tholakpa afa phategi daita masa masana natraga lup aduna lawjagadabani haina trust ki joint secretary M Romeo na khanganki jiri bamgi tongan mamafam singda luna na lenena bhonarakpada trust ki maikaidagi mateng pangani miyamnasu mateng pangbiu haiki Bangkok ta March ki tang 32 39 phaw pangthokiba World Jit Kunedo Championship ta India ki mohos senduna saruk yarubada gold medal larok labi Yaripo Bamo Lekai Youth Club ki sanaroi Priya Loitambu okpagi thoram ama Bamo Lekai Youth Club ta pangthokre club ki maikaidagi sanaroi aduda lupali simanga piduna puning thawatkhre club ki general secretary Sanjoy na phongdokibada sarkarna Jit Kunedo haiba masana sibu approve tawbiduna Kudong Saba Singh Bibi Rabadi Sanaroi Singh Makatana Championship Kayada Sarujaba Ngamloi Dabagi Fibam da Lakle Haiki Maine Naba Department Atu Matamda Miyeng Changbiu Haiki Anirak Suba Hero India Women Football League ta Sarujaga Daba Salai Kangsub Road Youth Physical Sporting Union gi Sanaroi Singh ngasi Imphal thadokre Silong da tha sigi kunmanga dagi April gi tang 15 fawa sathagadaba league asigi dama ngasi 13 Lokrapom lekai dalaiba Salai Holdings Private Limited ki office mamang dagi company asigi chairman cum managing director Narengbam Samarjina Sanaroi Singh bo yaifa mangol piduna lamthaki Narengbam Samarjina league asida team asina mai paktuna lamdam asigi mingchet purakani habigi thajaba lai phongdoki women akoigi football akoigi kenose team se akoina kripsa gi se akoina support tokjaraga hujikti salai kripsa haidina pra olaga akoi hujik hero dikise yawa mai pakmangam nabagi dam lokoi ngasi lamtha jari bune tawbudabu handakki hero likte yawudoriba akoigi team khudingmak loinak mai pak oi biu habese akoigi salai kripsa gi oiba akoigi chapchaba wisni tawbudabu mai pakpa habese de sana baduda kana na thawai habangam bage habaduni laik bu khudimak amata loina phawte yiba laiduda thawai habangam bado aduni phawrise monalisa phawrise ni aduga chapmanana ngasi akoigi player sing sida lakoina sanaba matamda sanariba nangi haithoi chimteba mayam singdo field da thawai dang hapiramo wish you all the best Bihar da pangthokadoriba ahanba Youth National Ball Badminton Championship March ki tangkun manga dagi kuntare fawa sathagadoriba sida saruk yanaba Manipur gi nupa amasung nupi Sanaroi Singh amadi official Singh asi Jingamakha Model Club ki president Haubam Indesorna Jingamakha basketball ground dagi lamthakre Manipur Veteran Football Association Sinduna Kullak Suba Challenge Cup Veteran Football Tournament Lisingni Taranipan Lagliba April ki tang kunipan dagi Imphal gi Mapar Kangjibungda pangtoklagani haina association asina khakhalagli Haujulai selakpada mariba pau amhan epizari Tauksem Sub-Division ki manung janba Foklong Village da Laikup Thokpagi laina thandorakpadagi angang ani sire hairi Nipu henmana laina asina nabadagi laikannari amadi housing Manipur da laiba power gi infrastructure asina jamdrabada Manipur da chahi 15 rom mai gi awatpa lairaroi hairi housing power gi nadi ISTV ne pizari ba Manipur pau matang salojare miyeng tabiru singba mukana khurumjari